of these things. Kinong yalam jo ki seng bhalang bakan thop ya kamat shaprang movement FKJGP KSU but HNYF kila khot jinga lang ya kirang ba jo ki kur kabri u hnyau trap haka khat santre u yayong hajayau lum shiap community hall haka por khatwei bajemen step ki mar banya ther kilong ban penlong an ye kajing sam banta ye ka kamai kaji nong kan ti jo ki kmegi kpa shabaro ki khon shinrang bat kan thai Of these things. HNYF, New National Youth Front, Khasi Student Union, Federation of Khasi Jengkeng Garu people, macam isu mengingatkan ini jadi kalau juga equitable distribution of self-employed and accessible property. Nilai rai bahkan dan juga meeting juga ikur, buat ngiru baik khatan terik dulu pernah kita mau sisa jang kapor kadoi buji tinggi ni esam yang ni ga ini notice tu suki kurva per makin apa hilang suki sangat ni jalan nomor bang imio asam dot seborok hikur lumba ni ga press conference misim ni ga lat ban aware lang ya borok hikur ibangim bakin sim ya kini ke invitation sim ya kini jalan kum ke invitation ban khot iki bani wan lang sing ni jalan kan di khot lang dei tangi kuru ndai yanu rang ba baki longkmi samla bani wan sing ni ka jalan khasan tere bani pensusu iki alor kani ka jingdawa jungi ban thau noi ka ai ban ai ban talam hi khun baro lang kthei pachin rang ya ka self acquired property bat ka ancestral property hagani invitation bangi pha sikun ngila batai ru katu kan ni kimat alor kimat kiba bangi ne kan ha tu si ko an pulene ngap sam kimat bani keren kajing don jong ka an ban sam bentalang ye bro ki khun ha ka bai dei bat ka jing don jing em ka kamai hi kimi pa equitable distribution of self-acquired property but balai ni dei bani keren ye ni ka phang ikat tu kan ni kimat phang ni mon ra ka phang ban kren ya ka jingdon jing em kum ka khndo wasiap ka klaw ka tap bapnya li kur ti hakni ga ni kren jing em bang yong ancestral property yim ya kren ya ka nong teman ka bai de jung ka kur ni kren bai tang halor ka nong teman ka bai de ka bawan hiar naka tu ka an self acquired property act jung ka 1986 kapang bani kren kan dei be ya kinong ganti na kikmi pa self acquired property but kan sam pateng distribution but ka ancestral property ka bami na kate ha ka pateng ni kunjui ma na thenga la batai anti si ba in 1986 self acquired property 1986 sen gabuna tinri habade baniga self acquired property long kikmi kikpa kilaban will out ikikun habade bat ka self acquired property anu ai kun sinang bat kun kuntai tinri bi hakikun ikti ban kamde su ka self acquired property ra de biangka ka de no ka ancestral property ikun dia yakni ancestral property ni ka ya yang sakun kadu paling di kuah ni bahkan ni ka any of 1986 di ban amene ka but ban include lang ya ka ancestral property bahkan ni ka self acquired property ha baka kala ancestral property ya kan ni ru ki kun kilaban will out ki karitir dustur jungi kababu batang ikan thei kun khadu kinyo banta ya ke ai ka bala kadau aku benta ba
baar haneng. Hak jilla jungi menta kadan kaan beratip kumka Meghalaya Succession to Self-Acquired Property Kasi and Janja Special Provision Act 1986. Kawa batay ya ka benta jinghiar pateng lengba ka will lani ka dulir penkam. Kabamut kamon light luot ban ai pateng da ka dulir. Tangba kani ka an kam kren pat ya ka contain equitable. Lani ka jing ai benta claim da new bank hakabay day haplek ikon kantay batsenrang. Pikini ka an day ka kasi Meghalaya Succession to Self-Acquired Property kam kren ya ka contain kam pen bu contain equitable. Equitable nay bun kibliu ki pakat siwangi kidamot ba equitable kamot equal. Pikiyong menta ngidon koi kayeng idon argun ikon. Kumnong in divide by 2. Henry ngiyong bang ipenkam naktin equitable kumot fair and just. Ne. Kasyong hajing sa di kumikpa ban ayano kan no. Ting ismo ba ini kitin equitable idi ban insert lang hakani ka Meghalaya Succession to Self-Acquired Property kasi Janja Act di ban insert lang ini kitin equitable but ka ancestral property kan. Ya, halo ini bentar.